Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalime tayyibe. 3. hadis. Abu Hurayra raziyallahu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Siler imanыңарды жаңылап тұрғыла" dedi. Biri ölür. "O Allah'tın elçisi, imanımızды қандай жол менен жаңылап тұрабыз" деп сұрашты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallah" kelimesин көп айтқыла деп жооп берди. Ахмадтын муснады. Abu Hurayra raziyallahu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Siler imanыңарды жаңылап тұрғыла" dedi. Biri ölür. "O Allah'tın elçisi, imanımızды қандай жол менен жаңылап тұрабыз" деп сұрашты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallah" kelimесин көп айтқыла деп жооп берди. Ахмадтын муснады. Abu Hurayra raziyallahu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Siler imanыңарды жаңылап тұрғыла" dedi. Biri ölür. "O Allah'tın elçisi, imanımızды қандай жол менен жаңылап тұрабыз" деп сұрашты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallah" kelimесин көп айтқыла деп жооп берди. Ахмадтын муснады.